Çok alıp etme, sana gelir. Да. Асфальт. Я вон асфальт. В общем, ana yerda qasna 2 yil avval формада как положено, өзің формада. Анау айттым ғой кеше разъяснение бәрі конкретно ана айтасың. 30 минут болды. Нұрлан тағы біреу беремін. тағы 2 хат керек болады. 4 хат. Река чего? Карбушка. Карбушка. Ағыны қатты. Не понял? Ағыны қатты. Ағыны қатты ма? Лепсі, да? Көлден шығатын. Лепсі, да? Жоқ, лепсі емес, ағыны қатты. Лепсі через поселок бежит. Ағыны қатты называется. Она тоже впадает в лепсу. Лепса уже идет в Балқаш. Мына жақтау Ақтас дейді, мына жақтау Көкжайлау дейді. Мына Ақтас, Көкжайлау. Суық жайлау. Суық жайлау. Нет такой воды, потому что ледниковая вода. Начало в ледниках берет. Выше первого озера есть еще второе озеро. От второго озера до границы с Китаем 15 километров. Рядом. А как называется вторая? Тоже Жасылкөл. Жасылкөл? Первый Жасылкөл Кенюзен река впадает. Потом уже с него выходит Ағыны қатты. В этот Жасылкөл впадает Ағыны қатты и выходит Ағыны қатты. Сейчас вот этим ущельем поедем. Ущельем озеро примерно вот за этой дорогой.